Lakhipur online putoksaba August ki tang taruk yumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi Pao. Kasar jilada drugs ki mayokta chatakiba khongjang singda nisa gi polam singa loinana mioi manga phare. Maming lairaba actor amasung hanagi MLA Angurlata Dekabo Assam State Commission for Women gi chairperson hoina khankre. Southeast Asia Cultural Organization Sikogi Taramanga Suba Foundation Day gi thorom pangthokre. Khuraizam Nimai Charan gi punsi amadi khorirol Manipur Press Club ta phongkre. National Organ Donation Day pangthokre. Lanje naraktuna lairiba singi damak makeup training program ama jeribam da hudokre amasung kang tournament ta YLC dibong kuno final da khongtang jinkre. Haujik mapungoi Pao tabirase. Ngasi August ki tang taru malem sinba thungna marfu suba Hiroshima numit pangthoknare. Ani suba malem ki lanjaw manungda Kumjali Singamaga Chamapani Pumanga gi numit asida Japan gi Hiroshima sahar da Little Boy Koba atom bomb thadaduna mioi lak kaya gi punsi mangan kiba awaba thodok adubu ngasigi numit asida ningsingli. Numit asida lan gi awaba mayok nakiba singbu ikai khumna tun ningsingba galodana malem asidagi nuclear khulai mapung phana mutatnaba amasung malemda santi leinanaba pangthokpa thoramni. Stay informed with Lakhipuronline. Kasar jilada drugs ki mayokta pangthokpa operation sing makha chathari. Kasar gi senior police superintendent Numal Mahatana phongdokibada haukiba ningthokaba namit thajaba jaba aronba paw ma phangbadagi Kasar police na Silchar police station gi makhada leiba Sonabari ghat amasung Lakhipur police station gi makhada leiba Markulen hairiba mafam ani asida drugs loan na pusinbagi mayokta Akhanaba operation ani maipakna pangthoki. Operation aduda chaurakna gram chani ga tara lumba heroin jawba sabon case tara nipan amasung yaba tablet lising kun phagatke. Operation aduda polam sing asi puthok pusinda sijina kiba gari ani amadi mioi manga police na phagatke. Phagatke ba polam sing asi gi mamal malembi kaithel da chaurakna lupa crore taret rom oigani haina panari. Case ani makki matangda makata na thizilni haina mahakna phongdokhe. Drugs বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে যোৱাকালি আমি দুটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ এটা অভিযান আমাৰ সোনাবাৰী ঘাট অঞ্চলত সদৰ থানাৰ এৰিয়াত এটা অভিযান চলিছিল আৰু দ্বিতীয়টো অভিযান চলিছিল মাৰ্খলেন লখিপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এৰিয়াত আৰু দুইটা আমাৰ যি পিও আছে দুইটা পিওৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো প্ৰথম যেটো ঘটনাস্থলীত সোনাবাৰী ঘাটত যেতিয়া আমি এটা গাড়ী ইন্টাৰসেপ্ট কৰো আৰু এই গাড়ীখনৰ ইন্টাৰসেপ্ট কৰাৰ পিছত তাত 4 জন আৰোহী আছিল এই 4 জনৰ আৰোহী যেতিয়া ফুটপুছ কৰো তেতিয়া তাৰ পৰা আমি 18টা সাবুনৰ বাকচত হেৰোইন সন্দেহযুক্ত হেৰোইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম আৰু দ্বিতীয়টো স্থান হৈছে মাৰ্খলেন লখিপুৰ তাৰ এজন ব্যক্তিক আমি তেওঁ ঘৰৰ পৰা আমি ব্যক্তিজনক বিশেষ খবৰ সূত্ৰ খেদি আমি তেওঁ ঘৰত আমি অভিযান চলাও আৰু সেই মানুহজনৰ নাম হ'ল লালপু সিংজিত তেওঁ ঘৰ হ'ল মাঞ্জা তিনিআলি কাৰ্বি আংলং তেওঁ পৰা আমি 20,000 ইয়াভা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো আৰু তাৰ লগতে এখন বলেৰো গাড়ীও আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো বলেৰো Manipur gi Kaksingdagi Premchandra Pukhrambamda sculpture gi lamda mahaki thoidok hendokpak magun gi tamak New Delhi da ngarang haudokiba humphumari suba National Exhibition of Art lisingani ga kunmanga da Lalit Kala Academy gi mana pikre hairibe exhibition asida visual artwork singi collection ama utki masigi manungda paintings sculpture graphic art amasung photography yauki exhibition asida Lalit Kala Academy award fanglaba mioi kungi kala gi polam sing utkiba dugi manungda Premchandra Pukramamgi sculpture su yauki Assam lengakna maming lairaba actor amasung hanagi MLA Angurlata Dekabo Assam State Commission for Women ASCW gi chairperson hoina khankre Commission asigi maruiba thodangdi Assam da leiriba nupi singi hak ngak senba makoi gi mathakta ain gi wangmada chathaba thodok sing thijinba amasung
नुपीसिंबु मपांगल कनखदहनबा अमसुंग चाउखदहनबगीदमक थबक तौबनी पनबा याय आंगुरलता डेका आसामीज फिल्म इंडस्ट्री की ममिंग लेरबा एक्टर आकाशदीप डेका की लोइनबिनी विकासी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सिंगिरबोन कासारना पुथोकपा लमदम असिगे लैहाउदगी थोकपा चेंग रंजित अमदी चेंगी यामना चिंगबा लखीपुर फुलरतोल पैलापुल अमसुंग सिलचरदा कंडीशन खरगी मखादा अदोमगी युमदा डिलीवरी पीनबगी खुदोंगसाबा थमजरी खुदोंगसाबा सिलौनबगी दमक मोबाइल नंबर 9613853127 नत्रगा 9435405527 नंबर असिदा ऑर्डर तौबीबा यारगनी अदोमना लैबीबा चेंग असिना लौमी सिंगी सेंदान लंबी ओइबता नतना समाज असिगी सेनमिट लोंदसु चाउना मतेंग ओइरगनी हाइबगी थाजबा थमजरी पाउजेंजरीबा विकासी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सिंगिरबोन कसार खंगनजबा मितै मयेक डिप्लोमा कोर्स की दमक अनोबा एडमिशन हौरे जाकाइरोल लूप चिंगदोंग लेकाई नसिंदुना मितै इरोल एक लोइना सिलोन अपुनबलूप मिलाल आसाम की मखादा चाही अमगी ओइबा मितै मयेक डिप्लोमा कोर्स की अनिसुबा बैच के एडमिशन हौरे कोर्स असिगी अहानबा बैच माइपाकना चिंगदोंग लेकाइदा लेबा नंबर 438 एलपी स्कूल कप्तानपुर पार्ट 1 दा लेबा स्टडी सेंटर असिदा माइपाकना पांथोखरे चाही अमगी ओइबा मितै मयेक डिप्लोमा कोर्स असिदा अनिसुबा बैच दा मिंग चन्नबा अकुपा मरोलगी दमक मोबाइल नंबर 6004718823 नत्रगा 8638296750 नत्रगा 6002888192 नंबर असिदा पाव फाबिरकनबा याकाइरोल लूप चिंगदोंग लेकाई के माइकेदगी पाउजिलकरी साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिकोगी 15 सुबह फाउंडेशन डे की थौरम ngarang अगस्त की मंगा मलयाफम पलचा कुमसिंग लिसिंग अहुमगा चमरिगा कुनहुमदोय लेपाक पोकपा नुमिता याई स्कूल इम्फाल दा लेबा मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन MDU की हॉल दा पांथोखरे थौरम असिदा मिथुंगलेन ओइना मणिपुर सरकार की डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर तौरांगबम ब्रजकुमार अदुगा सिको की प्रेसिडेंट नोंथोमम गोवर्धन मंगांगना मिफम अपोइखी थौरमदा इकाई खुमनजबा मिथुंगसिंग ओइना सिको के एडवाइजर अखम लांगोल KSA की प्रेसिडेंट सुखम विद्यानंदा अंड्रो खुलाकपा सगोलसेम चंद्र मितई जेनिम्स की फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर लाइसरम देबेन खुराइजम ब्रोजेन कौट्रुक खुलाकपा सेकमाई लाइहराउबा कमिटी की सेक्रेटरी महारंबम कृष्णा कुंबी सिको ब्रांच की प्रेसिडेंट वाहेंगबम पंचमी मोइरांग पुनौ सिको ब्रांच की प्रेसिडेंट लाइसरम गौरमनी अमसुंग जिरीबाम सिको ब्रांच की सेक्रेटरी जनरल सगोलसेम सरत सरुजाखी सिको की एग्जीक्यूटिव मेंबर सलाम जितेन मितैना मियाम बुताराम नौपगी वारोल पीखे थौरम हौगलकपदा सिको की लायोय क्रब माइचौ अमदि मेंबर सिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना इकाई खुमनजखी सैसक सैतम संगलेन की सैसक लोइसिंगना थौरम की सैहौ अमसुंग सैरोई सैसखी सिको की एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर थोंगाम कोमल मितैना थागत वाही पीतुना थौरम अदु चिंगलेमना लोइसिनखी थौरम अदु SKTV की सब एडिटर कम न्यूज एंकर तखेलंबम ओलिविया ना कंडक्ट तोबिखी हाइरी इरमदा मियाम की अपुनबा खोरजैलुप इमा खोलना सिंदुना खुराइजम निमाइचरन की पुंसी अमदि खोरिरोल कोबा खोमजिनबा वारेंग लाइरिक अमा ngarang लेपाक पोकपा नुमिता मणिपुर प्रेस क्लब लोकताक हॉल दा फोंखरे लाइरिक असि सकनाइरबा अई बताराना इबा सिम्पोजियम पेपर अदु RK सनाहनबी चनुना एडिट तौदुना पुथोखिबनी अई बसिना हिंगलिंगैदा तोंगान तोंगानबा लाइरिक 13 फोंगलमे थौरमदा साहित्य अकादमी मणिपुरी एडवाइजरी बोर्ड की कन्वेनर प्रोफेसर राजेन तोइजामबना चीफ गेस्ट
लूप की प्रेसिडेंट सगोलसेम बिलासिनी न थौरम मपु अमसुंग साहित्य अकादमी अवार्डी खेत्री बीरना गेस्ट ऑफ ऑनर ओबिखि आइबा सिगी मणिपुर द पृथ्वी की अनिसुबा लंजाव अमसुंग आइना आंगांग ओइरिंगै हाइबा लारिकसी मणिपुर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक सेशन लिसिंगनि का कुनिथोय कुनुमदोय की सिलेबस मतुंगिना बीए मणिपुरी मंगा सुबा सेमेस्टर दा तमननबा हाबलखि चीफ गेस्ट की वारोलदा प्रोफेसर राजन तोइजामबना इमा खोलना तै अखन्नबा लारिक खरगा पुथोखनिंगबगी अपामबा फोंदोखि हाइरि मयामबु तरामना ओकपगी वारोलना सेक्रेटरी जनरल ऋषि कांतन पीखी नुंगी ओइबा वाफमना वाहेंगबम रोमेन पीखी थौरमगी एंकरना थौदाम श्यामजायना ओबिखी Horizon Hospital and Research Institute amadi All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association anina sinduna National Organ Donation Day lisingani kunmanga gi thoram Horizon Hospital and Research Institute ki conference hall da August ki tangmari da pangthokre thoram adu da Presidium member oina Dr. Yambem Yaima, Managing Director, Horizon Hospital and Research Institute, Dr. Mrinal Pao, Director, Urology, Uro-Oncology and Kidney Transplant, Max Hospital, Dwarka, Manesh Kumar Mamgen, Transplant Program Manager, Max Healthcare Amadi, Dr. Sailendra Kumar, Consultant, Nephrology, Max Hospital, Dwarka, Sarugyakhi. Thorunga Mari Lenana, Dr. Yambem Yaimana Haikibada, Aikoina Hinglingai Matamasida, Organ Donation Tautoglum Bahibasi, Yamna Paba Kongtangni, Masina, Aikoina Laikidraba Matunda, Aikoigi Organ Sing Aduna, Atopa Organ Yadraba Singi Mapok Ama, Pokan Gaduribani, Aduna, Organ Donation Tobiu Haiki. Numinigi Kongseta, Impal Laklamba, Dr. Mrinal Fawa, Dr. Sailendra Kumar Singh Amadi, Manesh Kumar Mamgenna, Hotel Impal Lairingaida, Selin Digital ki Chairman, Dr. Fanjobam Lanajidna, Lengyan Amadi, Citation Kudul Tamduna, Taramno Ki. Jiribam gi IDP singi damak pangthokpa skill upgradation makeup training gi kuthangda masa masa gi punsida ahongba poraklasi haiba thoromama ngarang district administration Jiribam amadi MSRLM Jiribam na sinduna Jiribam gi DC Krishna Kumar na chief guest oiduna haudokre nimitare ni gi oiba free training program asida Jiribam gi tongan mamapamdagi IDP kuntaruk na sarugyakhi master trainer oina thokchom tombi machana training pigani hairi thauramda MSRLM Jiribam gi district in charge W Premchan SDC Borobegra M Devananda District Information Officer N Bidananda Madi Block Coordinator MSRLM Karnajit Thaunaujamna Mathang Sitna President Amadi Guest of Honor Oina Sarukjakhi Training Program asi Jiribam Higher Secondary School da numit marini aduga numit humnina Bidanagar Indoor Stadium da pangthokani hairi Jiribam ki Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS na chair lauduna Har Ghar Tiranga program ki sem saba masung district asida paikharliba tongan ba scheme amasung project sing yengsina bagi mipamama ngarang DC Jiribam ki office chamber ta pangthokre Jiribam ki subdivisional agricultural officer na district asida Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Rashtriya Krishi Vikas Yojana Paikhat Pagi Maramdasu Mipamadu Paudam Ki DC na tongan ba scheme amasung program sing asi mai pakna paikana na bagi damak official singda punna thabak tomina na bahai ki District Kang Association Jiribam na sinduna Jiribam ki Dibong Kuno Community Hall ki kangsangda Kangkhut Taratarung na saruk yaduna sanariba ahanba mix district kang tournament lisingani ka kunmanga gi ngarang sanakiba ahanba semi-final knockout match da YLC Dibong Kuno Jiribam na MNCB Ningthembambo Panjal Tarataruk Nipanda Maithiba pituna YLC Dibong Kuno final da khongthangjen khre match asi KH Basanta amadi H Inapisakna referee amadi scorer ki thodang lobiki Tournament asigi ngasi nungtilpung amataba matamda anisuba semi-final knockout match sa LECA Babupara Jiribam ga Yawol B Champanagar ga sanaragani aduga final match na lakliba irai nimit pangthoklagani Nungairaba Pao Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matingna atomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba
saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layengzari mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Admission open July listing ani ga kunmanga session gi damakta UGC na recognize tawraba thatharuki oiba paramedical certificate course kaya gi damak mingchan ba haujare dental assistant ECG assistant nursing assistant rural healthcare multipurpose health worker emergency and ambulance attendant naturopathy and yoga science phlebotomist amadi x-ray technician gi course tambining ba singna July gi tang kunthra gi manungda mingchan bi ba yaragani arts science natraga commerce 12 pass tawraba singna self employment natraga thabak phangnabagi damak coursing asi UGC na masak khanglaba Lingya Vidyapit University gi makhada hangdok sabani Silchar Rongpur Part 2 Rongpur Mitei Khunmanakta Sri Krasar ga thangnabada leiriba IMPS Open College Energy Healing Center campus asida lengsin biragu akupa marol gi damak mobile number 9395732456 natraga 9706554286 number asida pau phaunabiu aroibada maruoiba pau amukhanna Kasar jila da drugs ki mayokta chathakiba khongjang singda nisa gi polam singa loinana mioi manga phare Maming Lereba actor amasung Hanagi MLA Angurlata Dekabo Assam State Commission for Women gi chairperson oina khankre Southeast Asia Cultural Organization Sikogi Taramanga Suba Foundation de gi thorom pangthokre Khuraizam Nimaicharan gi punsi amadi khorirol Manipur Press Club ta phongkre National Organ Donation de pangthokre Lanje naraktuna leiriba singi damak makeup training program ama jeribam da hudokre amasung Kang tournament ta YLC Dibongkuno final da khongtang jinkre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare